fogelju, otkrićemo na sebi dekance. Dosada je neka vrsta prašine. Idete, vraćate se, ne vidite, dišete, jedete. Ona je tako fina, tako tanana, da čak i ne krcka pod zubima. Ali ako se zaustavite na sekund, otkrićete na licu, na rukama. Morate neprekidno da se borite da biste se sačuvali od ove kiše pepela. U ostalom, svet se mnogo i borio. Jedan pesnik, moj imenjak Dejan Dionisije Nikolić, je jednom prilikom izjavio da u svetu pesnik Treći svjetski rat. To je rat protiv dosada. Također je kazao, ako svet nikada nestane, bit će tu veliko zelo dosada. Sada ćemo vidjeti upravo iz ovih reči Vladice Jeratića, da dosada nije samo puka dokolica, već jedan krupan egzistencijalni problem. Slušalci, dragi našavljeni, dragi uvijek s vama pomoga. Moja je želja bila da dođem pomogu. Znate zašto? Zbog pitanja na koja nisam prošlo puta odgovorio, na koje ću sada odgovoriti, pošto završim predavanje, šta je dosad. Pitanja su toliko bila dobra i srećom su nam ja sam tu, odgovorit ću kratko, samo da znam koliko mogu ja kratak da budem, a pitanja ću vas posjetiti. Biće tu nekoga među vama koji su i postavili ta pitanja, pretpostavljaju. A ako i nisu, ostavit će vidjeti koliko su ta pitanja zanimljiva. Da mi s te strane Oprostite, profesore, ja moram da napomenem da ćete i večeras imati prilike da postavite pitanje. Profesor Jeratić će to također u pismenoj formi, ćete ruke kričiti vam velike koji će vam dati papir na koje se misli zapišete vaše pitanje. Hvala. Kao što znate, ja ovdje predlažem 3 teme, jer uhvatili ste, ako se kaže na mediju, u svakom slučaju, organizacijalni odbor, ja sam se čudio samom sebi da sam uspeo da preločim. Pisao sam neke 3 godinu dana to predavanje i do sada predlagao sam nekoliko puta i samo na 2 mjesta sam dobio pozitivan odgovor da žele da poslušaju. Sve jedno te je bilo jedan puta, drugi put je bilo prosto. A zašto sam se čudio samom sebi da bi to dobro napisati, nikad nije bilo. Tako da, ovo vi ne razumem, da ljudima može biti dosadno, onda mi je padalo na pamet da u siromašnim zemljama također nikad nema dosadno. Siromašni ljudi u siromašnim zemljama, pa je uzmemo čak i cigane, Rome, nikad nije dosadno jer se bore sa svakodnevnim život, kako će biti dosadno, bilo u uzrastu života da. Mislim da u Srbiji nema neke posebne dosade, da li u Vojvodini ima više nego u centralnoj Srbiji, ne znam, predovljeni anketa onda i naravno da se kaže šta se podrazumeva pod dosadom i kako ljudi to doživljavaju. Ali evo da pođemo egzistencijalnih problema. Život je za čoveka nesumnjivo tajna, kao što mu i Bog tajna, koja se ne može razrešiti nazorom i najuzvišenije uma ljudskom. Upravo zato što je život tajna, u isto vreme je i rizik. Rizik možemo razumjeti kao izlaganje opasnosti ili smeo podvig. Vidite, podvig je lepa reč naša. Svi smo u podvigu, ako smo ga shvatili kao poziv Božji, ljudski, prirode, naroda u kome živimo, nacije, podvig. Obično se da reč upotrebljava za monaški život, jer da? Ne, svaki čovjek je pozvan na podvig. Kako će ga osmisliti, šta će uraditi od podviga, uvijek je individualno, ali vidite,
izpraćeni opasnostima. Smelost svojstvena je zdravoj mladosti, nekad i ono što kažu drskost ili luda hrabrost, ali onda dublje i zahtevnije u srednjem i starijem dobu života. U svakom slučaju taj podvig, taj poziv, ta smelost pripada čoveku stvaraocu, homo creator, pa i čoveku mističaru, homo mysticus. Da smo to, naravno ću ja ponavljati neke stvari, to su napred izvinjavam, već više puta sam dolazio ovdje i na drugim tribinama u Novom Sadu. Čovjek nije samo homo faber, naravno, to ste svi znali od uvek. Pre svega homo religiosus je čovjek, pa homo ludens, ali i homo creator. Svako zdravo rođeno dete, kažu većina psihologa, pedijatara, pedagoga danas, nosi u sebi klicu stvaranja, klicu. Kako će se razviti, da li će se razviti bilo koji talent, svako zdravo rođeno dete nosi u sebi skriveni zametak nekog talenta. Jednom reči postoji homo creator u svakom od nas. Homo mysticus manje, ali eto i to je uvršćeno od Jungovih nastavljača kao jedan od mogućih osobina entiteta čovjekovog bića. Ako čovjek zbilja poznan od Boga, kako nam veli sveti Atanasije Veliki, da i sam postane Bog, on ovo nikada ne može da postigne bez podviga. U toku ovoga puta nikada nije siguran da li će stići do podnožja prestola Božjeg, kako se kaže, ili će završiti život prazno, dosadom, ludilom, samobistvom. Sjećate se Atanasije Veliki, ili Sveti Petar kaže čovjek je postao Bog da bi Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog. I u Starom i u Novom Zavetu, mnogi to znaju, stoji Bogovi ste, ali Bogovi sa Bogom. Bez Boga mnogo smo tužni Bogovi, ali zamišljamo da jesmo. I opet se citirat ću Dmitrija Mereškovskog, koji umro još 1944. godine, ako je rekao idući vek, čak i vekovi, bit će borba čovjekov Boga sa Boga čovjekom. Nisam našao tako jasno, sažeto i mislim tačnu definiciju, eto vidite sredinom 20. veka, on je to rekao. To se dobro vidi, ali je čovjek je pun sebe na jednoj strani, ostvarenja nauci su sjajna, velika, američka nauka, američka psihologija, medicina. Nemojmo nikako povezivati američku politiku